Jula 1914. godine na adresu vlade Kraljevine Srbije stigao je jedan naizgled ni po čemu poseban telegram. Međutim, niko tada nije ni slutio da je taj telegram objava rata od strane Austro-Ugarske carevine, koji će doneti ne samo najveći svetski sukob do tada, nego i nezapamćena stradanja i promenu toka istorije. Pored regularne vojske, koja je brojala oko 500.000 vojnika, brojčano nadjačanoj Srpskoj kraljevini priteklo je u pomoć i više desetina hiljada dobrovoljaca. Dobrovoljci srpske vojske u Prvom svetskom ratu bili su mahom Srbi, austro-ugarski državljani. Oni su se kao pečalbari u Americi ili kao ratni zarobljenici u Rusiji, Srbiji i Italiji opredeljivali da se bore na strani Kraljevine Srbije. Oni su doživljavali Srbiju kao svoju otadžbinu, iako do tada nisu nikada nogom u nju kročili. Pre početka 1914. godine u Americi je živelo oko 40.000 srpskih iseljenika. Više hiljada njih stupilo je dobrovoljno u srpsku i crnogorsku vojsku. Od austro-ugarske okupacije Srbije 1915. godine pa do kraja rata dobrovoljci su bili jedina popuna srpske vojske. Ostalo je zabeleženo da je dobrovoljački odred vojvode Vuka štitio odstupnicu srpske vojske u povlačenju preko Albanije i da je zbog velikih gubitaka prozvan Legijom smrti. Konačno, veliki broj dobrovoljaca, raspoređenih u divizije srpske vojske, je predvodio odlučujući proboj neprijateljske linije na Solunskom frontu. Dobrovoljci iz Novog sveta sa sobom su poneli srpsku i američku zastavu. Očvrsli u životu na periferijama američkih gradova, pokazali su u borbama veliku hrabrost i mnogi od njih bili su odlikovani najvišim srpskim odlikovanjima, Karađorđevom zvezdom i medaljom za hrabrost Miloš Obilić. Po završetku rata 1918. godine manji deo ovih dobrovoljaca vratio se u Sjedinjene Američke Države, a veći deo je ostao u novostvorenoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Na osnovu ranije donete odluke da se svim dobrovoljcima nakon rata dodeli obradiva zemlja sa okućnicom, dobrovoljci i njihove porodice su kolonizirani na prostore Banata, Bačke i Slavonije, na granici sa Mađarskom i Rumunijom. Smatralo se da je ovo najmanja stvar kojom država može da im se oduži za ono što su joj dali tokom rata. Oni su formirali 201 naselje u kojima je pred Drugi svetski rat živelo oko 100.000 ljudi. Ovo je njihova priča. Ja sam Predrag Vajagić, istoričar iz Bačke Palanke i potomak sam legendarnih dobrovoljaca srpske vojske u Prvom svetskom ratu, devetorice braće Vajagić. Oni su rodom sa prostora Suve Međe u Bosanskoj krajini i u vremenu pre Prvog svetskog rata kao ekonomski emigranti su otišli na prostore Sjedinjenih Američkih Država, gde su pronašli poslove u američkoj teškoj industriji koja je tada bila u izgradnji. Odlazeći u novi svet, oni su sa sobom poneli i svest o svojoj pripadnosti i poreklu, o tome da su njihovi stari bili učesnici ustanka u Bosni koji je predvodio vojvoda Petar Mrkonjić, odnosno potonji srpski kralj Petar I Karađorđević. I upravo kada ih ostareli kralj Petar I pozove 1917. godine da se priključe kao dobrovoljci u srpsku vojsku, oni će se listom tom pozivu odazvati. Tako je nastala legendarna fotografija devetorice braće Vajagić sa pravoslavnim sveštenikom iz crkve Svetoga Save u gradu Geri u Indijani, ocem Petrom Stijačićem, koji im daje blagoslov pred njihov polazak na Solunski front. Među Vajagićima, kojih je ukupno bilo 21, posebno će se istaći Risto Vajagić, koji je za pokazanu hrabrost i herojstvo na Solunskom frontu bio odlikovan vojničkom Karađorđevom zvezdom, kao i medaljom za hrabrost Miloš Obilić. Svi oni će se boriti pod komandom vojvode Stepe Stepanovića i zajedno sa ostalim dobrovoljcima daće veliki doprinos u oslobođenju Srbije koje je usledilo 1918. godine. Vajagić će kao i mnogi dobrovoljci biti naseljeni širom
novostvorene države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u dobrovoljačkim kolonijama u Slavoniji, u Bačkoj i Banatu. Moj predak, Marko Vajagić, iz sela Banjana u Bosanskoj krajini, kolonizaciju je dobio u selu Banatsko Karađorđevo. Vajagići će, kao mnogi drugi dobrovoljci iz Sjedinjenih Američkih Država, da ostanu u novoj državi i da daju svoj doprinos njenoj izgradnji i njenom uzdizanju iz pepela nakon Prvog svjetskog rata. Mi, potomci dobrovoljaca iz porodice Vajagić, ćemo osnovati 2017. godine udruženje Braća Vajagić sa ciljem da baštini i čuva, odnosno da sačuva od zaborava sećanje na naše slavne pretke i njihov herojski čin požrtvovanja, odnosno herojstva, da se odazovu pozivu Matice Srbije i da se bore u redovima njene vojske. 2021. godine navršava se 100-godišnjica osnivanja najmlađih sela u Srbiji. Ja sam sa prijateljima iz fondacije Misija Halijard u ime udruženja Braća Vajagić uzeo učešće u ovom jubileju. Ideja nam je bila da kroz razne aktivnosti približimo ovu priču Srbima sa obe strane Atlantika. Cilj je bio da prikupimo što više svedočenja, fotografija i predmeta i da ih sačuvamo na jednom mestu koji će javno biti dostupno svima. Američki diplomata John Campello, predsjednik fondacije Misija Halijard, je za televiziju Balkan Trip uradio kratku turu kroz izložbu koja je bila predstavljena u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu. Welcome to the University Library. We just opened an exhibit on the volunteers on 27th October 2020. And this is a very fitting location for us to have this exhibit because it's in the university that Andrew Carnegie built in 1926. Interesting thing, he only built 3 libraries in Europe, in France, Belgium, and here in Belgrade, Serbia, for allies during the First World War. So come on inside. This is a story of Serbs that returned to fight for their homeland during the First World War. You see here American Serbs returning just before they returned from Serbia to Serbia. Posters here capture the difficulty that Serbs faced during the First World War, the retreat in 1916, the efforts in the West to help Serbia, save Serbia, our allies, an iconic photograph. We see it in photos as well, important photos that were captured during the First World War of the Serbs before they returned. We see here a group from Indiana before they returned to Serbia to fight. Here's the brothers Vajagić. 9 brothers came back to volunteer to fight for Serbia. And it's important to remember that this is a living history as well. So here we see over 150 volunteers before they returned in Indiana. And over 100 years later, here are some of their relatives in front of that same statue in Indiana. Early in the war, it was unofficial that these veterans, these volunteers, came back to fight. And they were supported by Mikhail Pupin. As the war progressed, and as the Americans started to enter the war, it was easier for them to volunteer and officially be sent to fight. They stopped in Africa, as we see here, stopped in Africa to train on their way to Serbia. Bansko Karađorđevo, this was the first community that I visited in 2008, is when I first learned about this story. I came a little late to understanding the importance of the volunteers during the First World War, but this is where I first learned. Visited the amazing monument built in the community,
we laid a wreath at the monument and continued to learn more and more. This year in Alexandrovo, we'll be commemorating Veterans Day, veterans and volunteers, so veterans from the United States and Serbia, and we'll be visiting Alexandrovo. Last year, we did the same thing in 2019 at Vojvoda Stepa, visited, and we see the wreaths that we laid there in Vojvoda Stepa. This is an important story, not just because of the history, but because of the continued living, the families that remain there, that came back from the United States, continue to live in these communities, and it's really important to tell this story and remember. So as part of the commemoration, the Halyard Mission Foundation is producing historic markers for each of the communities. We're producing these exhibits, and we'll travel around Serbia to tell the story. But additionally, we produced some animations. And if you look at the QR code here, and we turn it on, and we go to the video, we tell some history about the volunteers and the communities. Aleksandrovo je nastalo 1922. godine kao najveća kolonija u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, gde su kolonisti nadeljeni So each of the communities has a specific story, a very special story. Of course, 10,000 volunteers that came back, thousands that stayed, and tens of villages that were formed. Each one of them having a special story, and each one we hope to learn more about and to produce quality content so that we could tell their story in a very positive way. Pored izložbe, odštampana je brošura o dobrovoljcima. Napisane su desetine novinskih tekstova, postavljene su dvojezične turističke table, pronađeni su potomci dobrovoljaca, organizovane izložbe, a sve je ovo propraćeno i u medijima. Televizija Balkan Trip pratila je Johna Capela i kako obilazi 4 dobrovoljačka sela i otkriva turističko-istorijske potencijale ovog dela Banata. I ja sam obišao ova sela kao potomak dobrovoljaca i istoričar koji obrađuje ovu nedovoljno ispričanu temu. Mnogo više ovom temom se bavio moj cenjeni kolega, istoričar Milan Micić, koji je o dobrovoljačkom pokretu napisao nekoliko knjiga. U jezgru Banata, na periferiji opštine Žitište, 20. godina prošlog veka poniklo je Banatsko Karađorđevo. Ovo selo svojom kratkom istorijom spada u red najmlađih naselja u Srbiji. Ja sam Vukašin Vujičić i u mojoj porodici, moji čukun dede su bili dobrovoljci. Jedan čukun deda se zvao Ćatko Vujičić, a drugi deda je Miloš Uzelac. Danas se nalazimo u Banatskom Karađorđevu, jednom od najmlađih naselja na prostoru Banata. Za mene vrlo zanimljivo naselje jer je ovde kao dobrovoljac srpske vojske kolonizaciju posle Prvog svjetskog rata dobio očev pradeda Vajagić Marko, a pored njega još jedan član moje šire porodice, Vajagić Vaso, je ovde kolonizovan. Vajagić Marko je vrlo zanimljiva jedna priča koji je dobio kolonizaciju ovde u Banatskom Karađorđevu, vratio je da bi posle Drugog svjetskog rata kolonizaciju dobio u selu Bijela Loza u opštini Našice, danas u Republici Hrvatskoj. Ono što je za mene i moju porodičnu istoriju zanimljivo jeste da su ovde kolonizovani i dobrovoljci iz porodice sa majčine strane. To je porodica Gaković iz sela Baštre kod Bosanske Krupe. Njih trojica su kao dobrovoljci srpske vojske posle Prvog svjetskog rata učestvovali u izgradnji i osnivanju ovoga naselja. Ova površina je pre Prvog svjetskog rata bila imanje čuvenog mađarskog grofa Andrije Čekonjića. Prvi stanovnici kolonije su najvećim delom bili solunski dobrovoljci, poreklom iz Like, Bosne, Boke Kotorske, Hercegovine i Banata. Sam naziv naselja čuva sećanja na vožda Karađorđa,
ali i na Karađorđevu zvezdu, čiji su nosioci bili među utemeljivačima naselja. Pored petorice nosilaca ovog prestižnog znamenja, istorija beleži i 25 nosilaca albanske spomenice. Spomen obeležje u centru sela čuva sećanje na odvažne pretke, a spomenik dobrovoljcu izražava zahvalnost za njihovo junaštvo i ljubav prema otadžbini. Moje ime je Marija Knežević. Moj čukundeda Nikola Knežević je došao ovde kao dobrovoljac. Moj čukundeda imao je 7 dece, među kojima je moj pradeda i Milan Knežević, koji je isto takođe bio dobrovoljac Drugog svetskog rata. Zahvaljujući snazi i odvažnosti predančkog duha, već gotovo vek traje Banatsko Karađorđevo. Danas u 800 domaćinstava živi oko 3000 stanovnika koji se uglavnom bave poljoprivredom. Banatsko Karađorđevo je i nastalo od solunskih dobrovoljaca, znači oni su ga osnovali, 691 dobrovoljac sa porodicom je naseljen ovde. Naseljavanje je počelo od 20. godine, stigla jedna porodica i 21. je masovno doseljavanje krenulo. Znači došlo se na golo polje, nije bilo ništa, znači dobili su 7 jutara zemlje i jutro i 300, znači 8 jutara i 300 kvadratnih fati zemlje i plac. To je bilo sve što su dobili. Stanovali su u kolektivnom smeštaju, na grofovskim postajama, štalama i snalazili se kako su znali i umeli. Život je bio težak, naravno. Do 25. godine umrlo je gotovo 400 dece. Znači, to je bilo strašno stanje. Znači, močvarno zemljište, neznanje, ljudi nisu znali, došli iz brdsko-planinskih predela uglavnom, nisu znali kako se obrađuje zemlja, nisu znali praktično ništa. Došli su sa svih strana, skrcali se tu i evo nekako preživeli. Pa evo i nas sad, njihovih potomaka ovde, živimo i dalje, zahvaljujući njima. U centru sela nalazi se i novoizgrađeni hram posvećen vidovdanskim herojima i caru Lazaru. Ova crkva ima 3 arhitektonske zanimljivosti. Jedna da je sazizdana od cigle koja je nekada bila ugrađena u pomoćne objekte imanja grofa Čekonjića. Druga je da su među ove cigle potomci osnivača ugradili ugaono kamenje koje je svaku doneo iz svog zavičaja. Hram prema tome čuva živo svedočanstvo da su dela predaka duboko urezana u svest potomaka i da se ta dragocena nit nasleđa pažljivo čuva. Moje ime je Goran Budisavljević, imam 21 godinu. Moj pradeda Todor Budisavljević početkom 20. godina doselio se u Banatsko Karađorđevo iz mesta Pećani u Lici. Bio je solunski dobrovoljac, učesnik Prvog svetskog rata, takođe jedno vreme je boravio u Americi i zaista mi je čast biti deo istorije, deo priče gde je Karađorđevo jedno od najvećih dobrovoljačkih sela, ne samo u Srbiji nego i šire, ali i najmlađe selo u Srbiji. Nedaleko od Banatskog Karađorđeva nalazi se i Banatsko Višnjićevo. Ovde su jesen 1920. godine u ravnice Banata stigli prvi dobrovoljci kojima je dodeljena zemlja i okućnica. Ja sam Miroslav Grbić, praunuk Vida Grbića, jednog od osnivača Banatskog Višnjićeva i dobrovoljca i učesnika u Velikom ratu. Naselje je formiralo 115 porodica dobrovoljaca, 24 porodice optanata. To su bili ljudi koji su se prethodno dobrovoljno odrekli svog državljanstva i primili srpsko. Radilo se uglavnom o bivšim državljanima Rumunije i Mađarske, kao i 4 porodice kolonista. Među dobrovoljcima u Banatskom Višnjićevu bilo je njih 40 koji su se vratili iz Amerike da učestvuju u oslobađanju domovine. Naselje je formirano u sredini, okruženo naseljima sa pretežno tada nemačkim življem. Kolonisti nisu naišli na topao prijem stanovnika tih naselja. Loši životni uslovi i česta nebriga državnih organa činili su naseljenicima život teškim i nesigurnim. Ja sam Predrag Crvenković, praunuk Jove Vasiljevića, jednog od osnivača Banatskog Višnjića. Naselje je dobilo ime po geometru Radetu Višnjiću, koji je sa svojim kolegom geometrom Zdravkom Grafenauerom parcelisao placeve za novo naselje. Podelio je zemljište na sledeći način: 149 placeva za kuće, 2 placa za školu,
a po jedan za opštinsku zgradu, crkvu i parohijski stan. Normalizacija života je tekla i pored teškoća koje su imali meštani, pa je pozidana crkva, zatim i škola, gde je među učiteljima bio i Nenko Antić, otac velikog pesnika Miroslava Mike Antića. On je sa roditeljima u Banatskom Višnjićevu proveo prvih 7 godina života. Kao zanimljivost, u dvorištu škole i dalje stoji dud koji je radosni Nenko Antić posadio na dan rođenja svog sina. Ovo drvo tako danas ima godina koliko bi imao i Mika Antić. Stanovnici su bušili bunare za pijaću vodu, ozidali dom kulture, formirali Sokolsko društvo, imali svog bojtara ili čuvara stoke, vatrogasno društvo, a izabrali su i svog kneza. Kada su u Drugom svetskom ratu nacisti okupirali Banat, isti ovi srpski dobrovoljci i njihova deca postali su učesnici Narodno-oslobodilačkog pokreta i tako dali svoj doprinos borbi protiv fašizma. Ostale su ove spomen ploče na kojima su imena i prezimena učesnika Prvog svjetskog rata i učesnika Drugog svjetskog rata. Vezujemo ih jer imamo ista imena i na jednoj i na drugoj ploči ili su na drugoj ploči učesnika Drugog svjetskog rata potomci učesnika Prvog svjetskog rata. Tako da na ploči gde su dobrovoljci su i dvojica mojih djedova, Staniša i Đuro. Oni su dali 143 potomaka. Oslobodilački duh je tako prešao sa kolena na koleno. Banatsko Višnjićevo je 1931. godine imalo 687 stanovnika, a 1939. godine 821 stanovnika. Danas broji svega oko 130 stanovnika. Dolaskom su zidali svoje kuće, gradili crkvu, gradili školu. Međutim, to je danas sve van funkcije jer stanovnika bezmalo da nema. Savremena kretanja su bila pogubna za meštane Banatskog Višnjićeva, pa ono danas deli sudbinu pograničnih mesta koji izumiru pred očima potomaka. 2021. godina je trebalo da bude godina obeležavanja 100 godina nastanka Banatskog Višnjićeva. Međutim, zbog korone i svega onoga što nam je ona donela, sve je moralo da bude odloženo za neko drugo vreme, a jedan deo tog obeležavanja je i ova knjiga koju držim u ruci i predstavlja rodoslove oko 150 domaćinstava u Banatskom Višnjićevu, onih koji su došli i formirali ovo naselje. Nalazimo se u Aleksandrovu, još jednoj dobrovoljačkoj koloniji na prostoru Banata. Aleksandrovu su osnovali dobrovoljci, kolonisti 1921. godine, kada su sa različitih prostora ovde dobili obradivo zemljište i pravo da podignu svoje kuće kao vid zahvalnosti od nove države za svoje herojstvo i nesebičnost u Prvom svjetskom ratu kada su stupili dobrovoljno u redove srpske vojske. Kolonija je dobila ime po blaženo počivšem kralju Aleksandru I. Karađorđeviću, u čijim redovima, odnosno po čijom komandom su se dobrovoljci u Velikom ratu borili. Podignuto je na teritoriji imanja grofa Čekonjića. Status koloniste u naselju su imale 4 kategorije: dobrovoljci, kolonisti sa opštim uslovima, optanti i autokolonisti. Čak 1044 porodice se naselilo ovde. Osnivajući Aleksandrovo, nadležne institucije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca doselile su najpre dobrovoljce sa Dobruđanskog i Solunskog fronta. Potomci dobrovoljaca poticali su sa različitih krajeva sveta. Iz Amerike, Rusije, različitih teritorija bivše Austro-Ugarske monarhije, Slovenije, Like, Banije, Korduna, Dalmacije, Bosne i Hercegovine, Banata, kao i Kraljevine Crne Gore, odnosno Kraljevine Srbije. Preko Arhangelska, Severnog mora, Engleske, Francuske i Italije, prva divizija je do januara 1918. godine stigla na Solunski front. Druga divizija je preko Jaroslava, Sibira, kineske luke Dajren, Hong Konga, Ceylona i Suetskog kanala dospela do Soluna početkom maja 1918. godine. Njih 12.500 dobrovoljaca koji su dali osnovnu vojničku
masu jugoslovenskoj dobrovoljačkoj diviziji. Status dobrovoljca ima 353 Aleksandrovčana, a preostalo stanovništvo je pristiglo iz 4 sela Srednjeg Banata, Melenaca, Karlova, Kumana i Vranjeva. Sa druge strane Atlantika stizali su u istom periodu dobrovoljci južnoslovenske migracije, uglavnom Srbi iz Sjedinjenih Američkih Država. Oni su se javljali u prihvate centra i logore u Kanadi, odakle su prebacivani do francuskih luka Havre i Bordeaux, a potom u Bizertu u Tunisu. U periodu od 1916. do 1918. godine na Solunski front je tako stiglo preko 4000 dobrovoljaca. Ja sam Vladimir Hrkalović, potomak sam mnogih dobrovoljaca iz ovog sela. Selo se zove Aleksandrovo, zvalo se Aleksandrovo kad je osnovano 1921. godine. Posle drugog rata promenili su mu ime, da li zbog Leke ili zbog Aleksandra, dobilo ime Velike livade, a livada ovde ni od korova, nigde nema. Moje dedovi i po ocu i po majici su obojica dobrovoljci koji su došli iz Amerike na Solunski front nakon poziva 1917. godine kada je Amerika ušla u Veliki rat. Tu su i mnogi moji dedovi, deda ujaci, kako ovde kažu, majčin ujak, bakin brat, Bude Brakus, takođe je dobrovoljac o kome je snimao jedan film sniman, Želimir Žilnik je snimao Bolest i ozdravljenje Bude Brakusa, koji je došao sa 16 godina kao dobrovoljac iz Kanade došao. Mnogi deda prijatelji, kumstva stara i tako dalje, sve su to Brakusi, Hinići, Stojanovići, sve su to stara kumstva iz Like koje su donešena i nastanjena ovde. Ovde je u Aleksandrovo došlo 330 dobrovoljačkih porodica ili potomaka porodica, pošto mnogi od tih nisu doživjeli kraj rata, ali su njihovi sinovi nasledili zemlju koju im je poklonio kralj. Došlo je i nešto udovica sa decom. U borbi za slobodu dali su nemerljivi doprinos, ginuli su, bili ranjavani i opet se vraćali na front. Ovi ljudi bili su nosioci Karađorđeve zvezde s mačevima, medalje za hrabrost Miloš Obilić, albanske spomenice i najviših ruskih i francuskih odlikovanja. Osnivači sela su se udružili i izgradili zadrugu, crkvu, školu, poštu, železničku stanicu, samostalnu opštinu Aleksandrovo. Priča se da je čuvena Flora Sanz ovde dobila zemlju, ali se zahvalila i prepustila svoj plac drugoj porodici. Avgusta 2015. godine otvoren je spomen kompleks koji čine plato na kome je dobrovoljačka kapija osnivača sela i spomen bista kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Tako su ovde i sva imena Solunaca i Dobruđana i onih sa Galicije na jednom mestu, a ceo kompleks povezuje spomen obeležja iz oba svetska rata. Ja sam Stevan Grbić, potomak dobrovoljaca, jednog američkog i jednog ruskog, i živim u Aleksandrovu. Njima u spomen napravili smo ovu dobrovoljačku kapiju. Svi ovi umetnički radovi su moje delo, znači počevši od biste kralja Aleksandra, zatim 4 ova bareljefa koji predstavljaju osnivače ovog mesta. Znači, jednog Banaćanina, jednog Gorštaka Ličanina, zatim predstavljaju dobrovoljce, jednog srpskog vojnika i jednog srpskog oficira. Takođe, iznad kapije nalazi se mozaik Svetog Georgija. To je inače naša hramovna slava. U 2019. godine sadržaj spomen obeležja obogaćen je muralom sa likom kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Pored spomenika postavljene su i dvojezične table koje posetiocima pružaju informacije o bogatoj istoriji ovoga mesta. Na kapiji, simbolu sela, stoje uklesane reči patrijarha Pavla: "Budimo ljudi." Trenutno selo
Aleksandrovo broji oko 2000. Po zadnji popisu je bilo 200, ali otprilike nešto se odselilo, ali tu je 50-50, ovi što umiru i što se novi rađuju. Dobro, imamo podmladak. Mi imamo svake godine puno odelenja oformljene, pa negde ne mogu ni da oforme, moraju da oforme 2 odelenja. Moj unuk, drugi morat će da prave 2 odeljenja, 29 dece je rođeno. Ljudi, osim što rade po okolnim mestima, po Zrenjinu, po Kikindi, nešto radi u opštini, nešto radi u zadruzi, u školi, dosta ima mladih ljudi koji su opredelili za stočarstvo, za poljoprivredu. Tako da ovo selo za sada ima naznaka da će preživjeti ako se nastavi ovim tempom. Početak 21. veka Aleksandrovo dočekuje sa spomen obeležjima koja mladim generacijama mogu biti putokaz i u prošlosti i u večnosti. Nalazimo se u Vojvodi Stepi. Ovo naselje je nastalo kao dobrovoljačka kolonija nakon Prvog svjetskog rata i zanimljivo je po tome što možda za mene ima jedno od najlepših imena naselja u današnjoj Republici Srbiji. Za moju porodičnu istoriju također je zanimljivo da su svi dobrovoljci iz porodice Vajagić, njih 21, bili pod komandom Vojvode Stepe u njegovoj drugoj armiji. Ostala je zabeležena jedna anegdota da se Risto Vajagić, najstariji među dobrovoljcima, inače nosilac Karađorđeve zvezde, po dolasku na Solunski front susreo lično sa Vojvodom. Kada je Vojvoda čuo priču da je Risto doveo svoju braću, njih 9 na Solunski front, ponudio mu je kao najstarijem da ostane u komori i da ga tako sačuva od eventualne ratne opasnosti i pogibije. Međutim, Risto je to odbio i zahtevao od Vojvode da bude u svoju braću. Svoje herojstvo Risto će pokazati kada se bude dobrovoljno javio za jednu od najtežih misija, to je bilo hvatanje živog jezika. Sa svojom braćom upao je tokom jedne noći u bugarske rovove, uhvatio nekoliko bugarskih vojnika i žive ih doveo u štab Srpske druge armije na ispitivanje kako bi otkrili dragocene podatke koji su bili potrebni za planiranje napada. Za ovaj svoj herojski podvig Risto će kasnije dobiti Karađorđevu zvezdu, najveće vojničko odlikovanje koje je srpski vojnik u Prvom svjetskom ratu mogao da dobije. Vojvoda Stepa je naselje u opštini Nova Crnja. Osnovali su ga srpski dobrovoljci, učesnici Prvog svjetskog rata i Solunskog fronta. Kao i stanovnici sela Banatskog Karađorđeva i Aleksandrova, i oni su za učešće u ratu, herojstvo i ljubav prema otadžbini dobili zemlju na nekadašnjem imanju grofa Čekonjića. Zemlja je deljena Srbima iz Dalmacije, Like, Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Banata, kao i dobrovoljcima sa Galicijskog fronta koji su došli iz Amerike i Rusije. Nakon Velikog rata, iz kog su ovi ljudi izašli kao pobednici i oslobodioci, za njih je počinjala nova bitka. Ovog puta su se borili da izgrade novi život za sebe i svoje porodice u Banatu, u Panonskoj ravnici. Dobrovoljci su selo koje su počeli da podižu na ledini nazvali Leonovac, po grofovom majuru na koji su bili došli. Nezadovoljni ovim imenom, dobrovoljci 1926. godine donose odluku da naselju daju ime Vojvoda Stepa po svom komandantu Vojvodi Stepi Stepanoviću. Ja sam Branislav Čolić, a ovo na slici je moj pradeda Sava Čolić, solunski dobrovoljac. On je došao iz Amerike, borio se na Solunskom frontu, učestvovao je u bici za Kajmakčalan, bio je u odredu Vojvode Vuka Vojina Popovića, zaslužio je za tu ulogu, dobio je Karađorđevu zvezdu i albansku spomenicu. Mi sad živimo u Vojvoda Stepi na zemlji koju je on dobio od kralja Aleksandra Karađorđevića. Tada je grupa doseljenika otputovala u Čačak kod penzionisanog vojvode kako bi ga pitala da za dozvolu da svom mestu daju njegovo ime. Prema priči, oni su vojvodu našli na Moravi kako peca. Kada su mu iznali svoj predlog, Stepa ih je savjetovao da naselju daju ime nekog ministra, jer će tako imati više koristi. Nisu ga poslušali. I 1927. godine Vojvoda Stepa je ipak zvanično ime naselja.
To su bile kuće relativno od lošeg materijala, to su bile kuće od naboja, od zemlje i onda su oni počeli da grade kuću po kuću i što je velika stvar, ti ljudi su prvo bacili akcenat na školu, prvo su bacili akcenat da izgrade školu, crkvu, zdravstvenu stanicu, pa su onda polako i doziđivali njihova ognjišta. Mogu da vam kažem da čuvamo tradicije i sjećanja na naše dobrovoljce, na naše djedove i prađedove i mogu da vam kažem da imamo jako udruženje ratnih dobrovoljaca 1912. 1918. koje je osnovano 2005. godine. Organizujemo dane Vojvoda Stepe i tu stvarno ne damo da se naši djedovi i prađedovi zaborave. To su dani koji su, treba se podići region sa njima. Tu je folklor, istorija, književnost, sport, kultura i dani traju 5 do 6, maksimalno do 7 dana u martu mjesecu povodom rođenja našeg slavnog vojvoda Stepe Stepanovića. Danas, posle jednog veka, u selu živi 1400 stanovnika. U centru naselja se nalazi memorialni kompleks koji čini spomenik Vojvodi Stepi i tabla sa imenima 397 dobrovoljaca, od kojih su mnogi nosioci medalje Miloš Obilić, a 4 i Karađorđeve zvezde. Zatim tu je mural sa likom slavnoga Vojvode i haubica iz 1918. godine. Ja sam Zoran Ilić, direktni potomak solunskog dobrovoljca, srpskog dobrovoljca Spasoja Ilića, koji je sa Zmijanja iz Bosne, iz austrougarske vojske, predao se Rusima 15. godine u Galiciji. To je tad bila Poljska, današnji deo Ukrajine. Predao se Rusima i u Odesi. I posle skoro godinu dana osniva se prva srpska dobrovoljačka divizija, gde on učestvuje u borbama na Dobruđi, Međedija, Kokarđa, i tako biva ranjavan i vraća ih opet u Odesu. I kad se završila ta ofanziva tamo sa Bugarima i sa Nemcima, iz Odese kreću za luku Murmansk i preko Severnog mora stižu u Newcastle, u englesku luku. Iz Newcastle stižu u Avr, u Francusku, i prugom idu do Oranža i do Marselja. I tu odmaraju jednu nedjelju, dve, i posle toga i prebacuju brodovima na Solun. Danas, 100 godina od osnivanja, na najrazličitije načine se neguje sjećanje i čuva uspomena na pretke dobrovoljca osnivača sela. Oni na ovaj način pokazuju da je bitno znati gde su nam koreni i ko su nam preci, da bi uspomena na njih i njihovo delo bila večna i inspiracija za budućnost.